How does one join the society? So okokuqala nje okungumgomo ukuthi ufanele usatisfy ukuthi ube umfundi wase-Wits. Shuthi registered Wits student une student number Wits bese ke emva kalokho ke kodwa ke ukujoyina kwakho ngoba ke kwengamelwe inyuvesi kwengamelwe i-Wits okusho ukuthi kujoyinwa ke kusetshenziswa i-student portal sase-Wits la kujoyinwa khona kuba nesikhathi ke sibekwayo ukuthi kusukela kulolu suku kuya kulolu suku kuvulelwa abantu ukuthi bajoyine emva kwalolu suku lolo ke usungasakwazi ukuthi uyijoyine inhlangano kusemthethweni kodwa ke kuneyinhlelo eziningi esizenzayo ezingadingi ukuthi ube yimember yethu ezingadingi futhi ukuthi ube umfundi wase-Wits. Okokuqala nje kwayo ingoma Tuesdays ayidingi ukuthi ube umfundi wase-Wits ukuze uze kuyo kakhulu nje mawula eduzane eBraamfontein njengoba i-Wits iseBraamfontein nje uyakwazi ukuthi uzoyi-attend ingoma enye indaba Fridays uyakwazi ukuthi uzoyi-attend noma ngasume umfundi wase-Wits. Indaba Fridays ke lapho suke sixoxa nje kunehloko eziningi ezahlukahlukene suke sixoxa ngazo ngabe ithinta umlando ngabe ithinta izinto ezenzeka manje ngabe kuthinta izinto ezingenzeka eminyakeni ezayo. Lezi inhlelo ezingadingi ukuthi ube umfundi ezingadingi futhi ukuthi ube yimember kodwa kuma umfundi wase-Wits siyaqoqozela ukuthi uyijoyine lenhlangano ngonyaka ozayo nje makuvulwa i-student portal. Ngiyacabanga sovulwa ngoFebruary Nhlolanja lo kovulwa ukuthi abantu bayijoyine lenhlangano. Yabona nje mawufunda umatric kulonyaka singakukhuthaza nje ukuthi uzo-register e-Wits. Mawuthola nje ama-offer bekunika kuvele yase-Wits i-offer uvele uyithathe ngoba mawuthatha i-offer yase-Wits uzobe ususemagunyeni ukuthi ujoyine i-Wits Zulu Society nokuyinhlangano ke enkulu kunazo zonke nje ongayicabanga ekhona la e-Wits. Ezinye ziza ngemuva iyona le ihamba phambili. Isina 17 years ikhona lokho maye ukutshela ukuthi akusinto okudlala le ingadlangadla isigugula sikwaze lonke lesi. Cha. Is it compulsory to be Zulu? Cha. Noma ngathiwa iluphi uhlanga wonke ama-tribes avumelekile. Yabona nje futhi this year besize ne-member eyi-Chinese futhi loyo umuntu wase-China futhi umuntu oyishayina ube yimember. Besinama-members angama-Venda besinama-members angamaXhosa besinama-members angabesuthu. So inhlangano nje inclusive wonke umuntu uvumelekile wonke umuntu mfana ntombazane LGBTQI+ wonke umuntu nje uvumeleke ukuthi ajoyine. So asivaleli umuntu ngaphandle ngoba indaba yosiko namasiko akusi abantu abathile kuphela wonke umuntu uvumeleke ukuthi azofunda ukuthi kuningi futhi phela esikwenzayo okungenhlelo zethu futhi nje ngonyaka ozayo kuningi futhi esibe sikwenza. So akusinje ingoma kuphela mhlawumbe esiyenzayo akusizi izinto zobuzulu kuphela esizenzayo maningi ama-program esiwenzayo. So wonke umuntu uvumelekile. So ingakho siqoqozela ukuthi impela mephuma ama-offer ngoJanuary noma usuyitholile i-offer yase-Wits uvele u-accept ngoba ikulendile i-Wits Zulu Society ukuthi uzoyijoyina.